Nilip constituency ke parlo Chukihela police station angkangpi borpung sarthirong phararong amikar baliram rong phar sangpi Caroline Kramsa piachor kupai kelangnu penajok phere meme ken sarakisu cholonglok lasong sikisu kachelangji aphan bivo phak chainong anta chijor ello kisu kachelangji aphanon ke thangna rasonta chujor mu vedelo humpurti sitame chipadoi ello lasi kechelangji aphan pusitame matha bidi jutko asonsi mandelo kiso det baliram rong phara chor sangpi Caroline Kramsa pi pen chethan pon bangso kiso kacholong lake chiklo jon thom anlo bom sita ekhi dat ka vedeta jok kachelangji aphan bidi jakong hora puta avedet pusi chethan pon non ama referent hospital Dimapur Nagaland alongsi cheponlo lasi ningkeme party dorom chipupe pin pen khe kaching hon kang jinso ke thene KAAC Japon bang team karbiang long jalin abang phu akehai CEM Dr. Tuliram ronghanga phansi achor sang pi Caroline Kramsa pi pen nangra bek tha pusin ning aklong amikri bupru pen choning rilo la pen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numar Momin aphan MEC Pobitro rongpi atuma phan nangrap ikvek tha pusi kiso det abang phu baliram rong phara chor sangpi Caroline Kramsa pi pen ning aklong pen kirap kelongji aphan pura mekri meglang pen chuning rilo la pen komane ning ke me pen nang cherap dunji jong si do lipute asai du portion taro ekon number SBI 32345 03022 IFSC code SBIN 001170 phone number 600271639 ladakle kacharap dunjia bang phudo liputang tenang biota ta chok pusi nang pachini pon daihuri pen amosingti kiso deramen lake baliram rong phar rang ke bopung sar thikinum ro sinalang kiso arang lila kiso dan do sinang lila ke cholo masina tum karbing long kithe giding EM sar CM sar MLA sar nam phan pinya kirap kilong hi phan tum ning hang ma pinya MEC Pobitro sar aphan apen CM sar nam phan karbing long automason se peja kithe giding dong along pen pinya kirap kilong hi phan tum hin pen ning hang ma Koilamati hawar along ke chingsia phong ST Teresa Paris Koilamati ke parlo angkang monduli chingnom pet penjang mie chiklo ni phai krep li pen ni phai kret roxiar ni an padu pon cheng tanglo la monduli krep ho ang bong pen don an armu phai kela kha pon long pin so la pen arlo so bang pharo ke thom so si an a phai long pon tanglo pusi reception committee mai phu sevio tok bi kon chon bang kolom sing teron atum a hin pen pachini pon labang so me ese ka phan athi pi alam lage ni nang phanang ke pathanam to alam pache thanglam na junang ding pi krehini ang ding so hini arni gangsam por phai ke thomra mini thongkep apor pen pharla ing pu ponlo labang so pharla kang pu pona bang Reverend FR Xavier Janraj OCD Koilamati a hin ing pu pon labang so pharla ka pang thir pona bang Reverend FR Vinod Chukihela pipi la pen adun thu aluhi ke pachini pon bang konchon bang tirikam kolom sing terane hin pen pachini pon adun thu arna malun ke kan nimarli atum pen kideng alun risonim so atum pen milur ke kai me ke chinga kardom ke Japon pro suren teranga hin pen pachun ponlo Chukihela pen Philip Tiso along isi zebulun pu isi arong dola isi arong do ala Israel der along zebulun pu isi arong do hala bangso arong along inuda munit ke amitya pu inuda munit do alang li sopu lo Jonah pu bang de Jonah pu bang ke amitya asu pu Jonah la Jonah phan ke arnam se ingwai lo nang phan Lo, sa sila dak
nang tum monduli tin pen kon anset nang tum dilige sepu ki phapon padum ladak dilige mane abang ku hoy bang tum monduli silong bangkrip ho pasi pathik lo krip ho bangke monduli long arpu man lo krip ho ban abisi bangke lake nang kedun han padun toy la bang solong monduli along kan kasirap dun hala ni marli tum la pen bisunim so tum hana tum ki phapon dum aso mane department lo dagyut lo ni marli lo sarmar lo la pen kibi ki mana kado we pangum rap petsi isi bicot la bang so nang tum la pini penceng lo la kijut an kupipi asai na tum kitan mo dila asai ge nil tum pati pon lason kijui kan pilu gua hoy bang kai pa bede dadak arna malam putak cethan cemum po e ok prana putak cethan cemum pon po la pen kristana hemaritum kuson sigi dunai ma la pen kristana atum yutum do la yud atum arpu monduli long kuson sigi cerabun thegi ma la so putak si angkung panangkung nil tum kurusar do masih pekpon vet si la so dim bi pon lo la pen ile tum malong kenang so bang la lo adivasi ta e rong do la tum hantai le tum alang tum han apor isi thek pido alang tum adivasi kurusar pan si han isi Nasi labang so bahaba. Apang si lamati. Tu nasi parluan. Ke apang si ke bicara. Lamati Paris. Itu gimana tu don. Bang so bahaba peman ke. Kupede sonali. Lingkang samben curung. Habil. Mitang ke kerja palong itu makinang so kerjaan pon. Ini tu makurusar. Ini tu makan. Jumisen pen. Radak pen itu makan kantor lo. Nasi itu kedua gue lang lipan. Kecuruang teknologi. Richard Pisang kadang itu pen. Lapen penong pen letum. Bar obar nini pura dopo. Semua bangke benangan yang pun kami di Tingolo. Nang letum hoy pen. Tapos si labang song kung bangke letum makam lagi. Jepun lah si. Kecuruang di letum aning pacelar pen ada keluaran tu sanarat baik tu mentang cukup sen pen akehai senyum di pansi senongan hangkong jana cinghon tekpo buat happy and tonsi nilai tu bangso ba bipon la penaron datang teng ya asu penaga persi lu and order pandang itu kami pensi la bangso program tek lo la pen penong vi alang tu stop tek nai pon alang tu saat Ramalam pati, aning tiklong pun pasti lang lu and order kita kami information pada dokumentasi lang aning tiklong mesin itu orang suri resita itu aning tiklong sopo, tapi na solong government aning tumapan cara macam itu dapat alang itu hantar suri akardom pilo, tapi na solong penangan itu council lo, jadi itu tumapan ta bertahan pasini lo, tapi alang itu ning kami penangan itu cara macam itu lo, selang itu tumapan tali tumalupa, obah ke dobo mahut, alang itu tumapan operan ke misalnya pan lapan itu marah ada pangkapang ripang dan teknologi alam itu pan anam tahun itu po tapi nanti selang itu makai lo harus cuma pakai nang komiti boy band lapan lapan apa kalau matiara dan band itu bentuk